Sanibonani bafisa sanibonani. Yabona kahle babungeza umchunu umdala for into abayenzayo. Badala kakhulu for into abayenzayo. Bathi bafuna ukuthi yonke into yenziwe ngeorder but bona balitho dlame. You understand? Bahamba province bahamba sudlama ayikho into abayenza le machabo sayibona nje. Ayikho into abayenzayo because if ubuthaba wise ngalendlela abafuna ba wise ngayo. First of all, indlela okwenza izinto kahle asoyile indlela abenza ngayo. Even if uthiwa maybe kunamanye ama countries like Nigeria whoever baza nama drug this side bafuna ukukhatha off yonke lo nto le melenzwa ngendlela nto leya. Melenzwa ngomthetho because there are people abasuka from Nigeria, Mozambique, mangithi nje kuma country la eAfrica abaze la eSouth Africa for imisebenzi. You understand? And then into abayenzayo manje bona bafika bashana oba ubani wangaphandle. You understand? Which like akekho umuntu wangaphandle futhi umuntu osuke eAfrica. You understand? Because kahle kahle abazanga ngapha labantu laba ngomkhumbi. Yayibona lonto baze ngapha ngamabhasi. Yayibona ngama flight. You understand? Akho lwandle balijumpile ukuze baze bafika la. And banalo ilungelo ukuthi bahambe anyway bofuna umsebenzi. Njengawo ama South Africans ayahamba yakwamanye amazwe bofuna umsebenzi because umsebenzi awukho South Africa. You understand? And enye into ebalekile la kule situation le. Into ebalekile i1 ukuthi as abantu abamnyama mele sifundeni iqiniso kumele iqiniso. Because lento abayenzayo asoyiyo. Doesn't work like that. You understand? Oba umuzungizo omchunu bazokhuluma ukuthi yena kunamadoda asuka lapha esuka khona maybe basuka eNigeria bazalana befika labalana nentombi uzolala zonke intombi yena ayisangezwa bafowethu wayona lento inhlamba ukuthi lapho abantu basuka bengenabafazi kwemazobo nabo befike bebe nabafazi la bezobhebha uthathe wethu awukubuzi manini uma ukuthi ungena amadoda nemthondo azokhwela ingane zalomuzi into ebuhlungu uzozigana zonke intombi zala South Africa ezinenza kanje angazigane zonke. You understand? That is why ngithi yonke into idinga iwisdom inhlakanipho. You understand? Because naye kusasa ngihamba eNigeria ufuna umfazi angeke bamlwisa ama Nigeria uthatha umfazi abuye nomfazi ngapha and bekhona abantu abachatile ezinye inhlanga outside there abangapha eSouth Africa ubani bakhe babalwisa and baningi ngapha abantu abachata abantu bangaphandle bazana bangaba buya babachata. Uyayibona into leyo. So as abantu abamnyama we always have this thing ufuna uprove point ngomunye umuntu omnyama but labantu abasicindezelayo kweqiniso aniyabasaba nekwazi ukubalwisa. But nizenza ama warrior nizenza abantu abathi manje mina supporta even nendlela zika Shaka. Shaka loyo if ekhona manje abanimlaleli futhi. Because uShaka ngabe ufuna izinto ngendlela hayi ngalendlela ukwenza ngayo because na before uShaka vele nemokumuntu ohlanganisa isizwe umuntu ochitha isizwe. Into ohlanganisa isizwe mehlanganisa inhlanga zonke mengachoose ukuthi inhlanga isuka kuphi. Nje mase ukhona ucalucalula phakathi kwenhlanga thizini ukuthi inhlanga ezithize izizama letha drugs la. Even bakhona even ezinye inhlanga zabantu abamhlophe abaletha ama drugs la but angeke ubabone amazulu esuku umehamba yobashaya abantu lapha because bamhlophe. Namanje ungakwaZulu ugcwele amandiya lapha. Bahlulekile amandiya ukuthi babashaya bawabulale bazalana eJozi bazonza into abayenza because bazogcinezela omunye umuntu omnyama. And futhi masikhuma nje kahle vele umlungu kahle kahle foreigner la because basuka le Europe basuka le kuphi kubaza la. Wani ngakhe nalwise bona belungu nemazulu because ne power ndithi nina wani ngakhe nibalwise nini bashaya nithi kahle kahle basuka kwelinye ilizwe bafike bazohlala elizweni lokhokobeni. Because as umuntu omnyama we always undermining omunye umuntu omnyama thina asifuni ukwenza izinto ngendlela eright silungisa izinto ngendlela eright. Hle njalo sifuna ukubonwa phatha amafoni kwenza ama content ngento ezi unnecessary. Uzoshaya umuntu omnyama ngempama umshayela ukuthi umendleleni uyathengisa. Nakhona umuntu loyo akathengisa idakamizwa uthengisa impahla or uthengisa amatamato uzomshayela ukuthi vela songumuntu wala. Umshaye ngempama umkhahlele umshapha umigazi wenza ngalendlela ofuna ngayo just because ninodlame namazulu niyazizwa nina ni strong. Bafethu nezinye izinto ebomini omelanga uzenze komunye umuntu. Unezinto omelanga uzenze nje komunye umuntu especially if umunye umuntu akwenza ngalutho. Especially if umunye umuntu akwenza ngalutho. It's very important ezamazulu siyabazi banodlame siyabazi ngabantu abalwayo siyabazi ukuthi baphuma vele esandleni sika Shaka way back then there but uShaka mengeke support even nalento eyenzakalayo manje.
Ngiyantshela mina mengeka support ushaka waye umuntu wefuna ukuthi izizwe zonke zihlangane zibe phansi kwesizwe siyi1 wayengachithi isizwe ngalendlela benza ngayo bona bachitha umuntu omnyama bamenza tribalism ukuthi umuntu omnyama angasazwani nje kasidalwa nje because yonke into abayenzayo lena yenza ienga kwezinye inhlanga zabantu abamnyama. Come over. Kama Mazayizai. Yeah, indaba enzani? Yini enzani? Hey, masitupa flatini. Yeah. Hey, yiba abasebenza bodwa. Yeah. Ngisho kosipala ngo. Yeah. Abahambi sikhathele. Yeah. Eflatini kuyibo. Maya okhetheka yibo. Maya uqale ngani eflatini lakho wena uqalulo ngoba phela wena insizwe namasente wena akusuka. Sengiqalile. Yeah. Ngibambise kabi ngilekela lesibomondo yaseka. Mfethu hayi. Jova every day. Hayi ayisuka ikhale. Umuntu omnyama uthi mayibona South African ndiyanitshela nina especially naba travel abahamba indawo uzothi ufike eNigeria uzofika eNigeria bakubhonyunye because of into abayenza amaZulu la bayitshela ukuthi nabo osizwe mchuna ngeke baye kwamanye amazwe bona bazoye bona Nigeria bazoye boma Mozambique bazoye kwezinye indawo bazonibhonya because into eniyenzayo nenzani nenzulaka ayikho into eniyenzayo elungayo la niyamosha and ayikho into ezothi umuntu ulungise ngeproblem lonto le ngeke ilunge lonto le nina ivumani kuphela ukuthi nje nidinga ama leader ane wisdom ama leader ahlanga liphila azokwazi ukuthi ahlanganise isizwe kahle alungise South Africa kahle hayi lento eniyenzayo into eniyenzayo ayikho lento eniyenzayo because imosha isizwe imosha country imosha economy lento eniyenzayo ayikho njengenze peace akho peace eniyenzayo la akho ma drugs enwalwayo la niyanilunto ezene ezipersonal singazazi thina because ngempela mawuzuthi wena ufuna ngempela ukuthi South Africa ilunge South Africa kumele ilungise ngendlela hayi ngalendlela ekwenziwa ngayo manje because udlama ukaze lalungisa lutho especially in this era. Kondisela kuko kuyomunye sinenkinga serious manje njoba nibonile ngenza kwethu sicela ukuthi South Africa nonke ikwazi lokho ukuthi asikwazi ukuthi kube nabantu abayithina abavimbela etolotho zamagorokwelo ukuthi angahamba ethi bona bazodlala irong leyo nto ngoba siyathuka sibizwa ngamavini kume goli lapha ngine evidence ofanele iyopresentwa kuba umkhonazi njengoba senika izitask yokuthi alo nejakamizwa sithola abantu abathi information yobugebengu omenzeke eSouth Africa sinawo kodwa inkinga besingasoyinika abantu ngoba nemaphoyisa nawangcolile into eyenzakalayo ke abanjwe oqotshela amaphoyisa lapha ngeyinayipha zami abafana ngeyinayipha emukela amantshontsho kuma drug dealers kubulawa isithatha lethu kubulawa ingane zethu abantu bangaphandle bonke abukuyibona abasaplana nama drugs leyo evidence ngepresenta kuba umkhonazi ukuthi simlekelele njengoba manje ezolwisana nobugebengu beyidakamizwa South Africa yonke jikelele phambili umkhonazi phambili umkhonazi FIFA balekile njengoba wethu because le era le yaso era le yegazi le iera yamaqiniso and era yomoya le kulapho kumele thina zabantu abamnyama sisebenzise wisdom yonke into siyenze ngesimo somoya in order ukuthi ukwazi ukuthi makulunge and bakhona abantu bomoya abathunyiwe eningafuni ukubavuma kwanina bangafuni anifuni banikhokhele and ngabantu abane wisdom abangakwazi usolve inkinga ezifana nalezi anifuni bavuma tu instead nina nifuna uzenzela ngendlela yenu because nizibona ni wiser than them and then bese kusasa nizothi nina yinina abayini ayikho lonto leyo bakhona abantu abathunyiwe manje anifuni bavuma instead niyakhalaza ukuthi akho malita rights eSouth Africa akho malita rights aphethe South Africa but akhona malita rights athunyiwe la kule era le for uguide umuntu omnyama ukuthi mabuyele endaweni zakhe akwazi umuntu omnyama ukuthi abakwazi ukubuyela kwi leadership kahle akwazi ulead abantu kahle
just inkinga yeni nifuna ba ngama leader kodwa nahluleka kuba ama follower. Angeke ube good leader ufuhluleka kuba i-follower. Ngeke yenzeke lo nto leyo. Nina vumani labantu abathunyiwe in this era bakwazi ukuniguide, bakwazi ukunibonisa indlela, nikwazi uthola ama solution, nikwazi usolve ama problems wenu. Ngale ndlela nenza ngayo. Le ndlela nenza ngayo niyamosha even more, cause more problems. Akho solution eniza nayo niyamosha. La mamathweni enwenzayo awalethe solution ayamosha because ni business abantu, ni business zonke into ezibhedayo lezi empilweni zabantu. Abantu abanganenzanga lutho, abanye babo abantu labo baze namaphepha la bazosebenza. As much as nathi sisuka la sakwamanye ama country because asinakudla, asinamisebenzi la sihamba sakwamanye ama country sofuna imisebenzi khona, sifike senza amaphepha, senza yonke into sisebenza. Obala abashaya ukuthi masibuye ngapha, beka abashaya because siyasebenza, senza yonke into kahle. Bona abanye abantu besuka le bazofuna imisebenzi la, bezosebenza la, niye nabashaya, nibashayelani. Bazotshela ukuthi bezokhalela ukuthi hey bathatha intombi nini. Wena wawungaye sizwe endaweni yabo uyothatha nawe intombi. Because nje into right naleyo. Because zininzi intombi, ziningabi intombi ukuthi ungazokhalela intombi. Ningabi intombi la South Africa la. Nawe ngeke uziqede. So it's very important to use wisdom, guys. It's very important to use wisdom kuyo yonke into eniyenzayo. Nibhize government yasifila, nenzani government. Wake can match nongena phaka eParliament nibanyise zamazulu. Awunjene ni strong, ngena phaka eParliament nibanyise phela. Nekushaya abantwana babantu abangenzanga ngenani kulabo abanifelayo. Wani ngashaye labo abanifelayo. Wani ngabakhiphe ehlalweni labo abanifelayo because nani ngamazulu ni strong ngisho nini. Wani ngangeni lapha yani bakhiphe eParliament lapha nifake lapha nibabona ukuthi ba right. Khona inkosi amakhosi omoya, ikhona imboni manje in this era. Kodwa khona umuntu oyi1 olalelayo. Ayikho newamuntu olalelayo. Cause nitshela ukuthi ni way better nina. Angeke nimlalele nina. But ama decision wena ayabheda ama decision wena into eniyenza ayabheda ayina solution. Instead ni run around endaweni eyi1 nisaphinda the same mistake enziwa way back then ngokhokho nisawaphinda nisawenza namanje noma mistake lawo. Akho solution eniza nayo nina. Nizodestroy nje umhlaba qa, nizodestroy South Africa actually. Because into enifunani nifuna attention, nifuna ukubukwa. Ingathi nina bo strong hambani eParliament, eParliament nibalande lapha eParliament. Bafaka uswazi ngale ndlela enenza ngakhona mashaya labantu laba bangaphandle lapha nibashaya ngale ndlela nibashaya ngayo. Futhi ndiyazona ukuthi abantu bangaphandle sonke bangaphandle abantu baseAfrika bashaya ngale ndlela nibashaya ngayo. Bashaya ngale ndlela bashaya ngayo. Angeke nizuthi amazulu ashaya belungu, ngeke nizuthi amazulu ashaya amabhulu, angeke nizuthi amazulu ashaya ama-India. Niyabasaba. Kodwa mawumuntu omnyama zaphakama into nibangaka nizifika athi manje yini. Ningamagwala kahle. Nicothele labe naziyo ukuthi bafana nani. Laba vele abanepower eqiniso niyabasaba. Ningamagwala. Kanti mina laba vele laba bayinkinga. Lento eniyenza ayikho sizarana endaweni eyi1 mazulu. Nganitshela mina isiqalekise ninizibizela sona. Ayikho nje into ezolunga nje kumazulu kahle. Sezamazulu niyasimosha. Amsho ushaka la khona uzwa kabuhlungu mina nibhekana indlela enza ngakhona. Nganitshela mina. Ushaka la khona uzwa kabuhlungu kabi. Kahle disappointed yini mazulu. Ayikho into proud ngani. Ngibona abanye ba comment hey Shaka is proud. There's no proudness. Shaka was a wise leader. Meso isidom. Make wazi uShaka. uShaka mekazi ukuthi umuntu omnyama balekile, make emqoqa amsondeza bento eyi1. Wezela ukuthi impi mase yiza azokwazi ukunqoba impi. Nina niyachithana kanje impi mayiza zobe seni weak ningakwazi nokulwa because nilwa nodwa. Unity is power mntu omnyama. Vulani umqondo, ibani wise.